Zombie apocalypse. Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash of Clans. Dugo nisam snimio ovu igricu, ali zato što sam prošli tjedan u Clan Waru htio staviti video, ali bilo je nekih problema sa uploadanjem i tako. Uglavnom, da ne dužim, danas ću je ponovno snimiti, ali neću napasti, kao što vidite nemam trupe u RV kampu, samo 2 Wizarda, nego ću vam pokazati jedan replay. Čekajte da ga... Jedan replay u kojem sam ja napao nekoga sa, evo ga, sa 37 Wizarda level 4 i 2 healerice level 2, 2 rage spela i 3 archerice, te Barbarian King. Kad vidite ove trupe mislite da je ovo malo, pa neću se reći retardirano, ali malo čudno da napadnete samo sa Wizardima, 2 healerice i 2 rage-a. Pa čak imao sam još i ja mislim jedan healing, ali ga nisam koristio. Dobro, uglavnom sad ću vam pokazati ovaj replay, to jest možete ga i sami vidjeti. Kao što vidite nisam napao nekog prejakog protivnika, ali imao je skoro sve zidove level 7, ta whole sedmica je. Da sam ima Dragona, vjerojatno bi ga i 3 star, mislim sad sam ga 3 star, ali bi ga s Dragonima sigurno. U Clan Castle ima Giante. Stavljam ovaj replay zato što mi se baš svidio ovaj napad. Kasnije sam jedan sin još napravio jedan napad sa healericama, samo s 2 healerice, ovo ostalo Wizardi i 3 archerice. Dobro, to samo da popunim. Evo pogledajte koliko Wizarda, 37 Wizarda, plus još ću vam mislim dodaj iz Clan Castle Wizarde. Čekaj, evo pogledajte, healerice i rage, onda one brže healaju ove Wizarde i tako. Pogledajte koliko je tamo Wizarda, uništit će sad Hidden Teslu bez problema. Barbarian King će sad mislim uništiti kojeg Wizarda, ali to nije problem. Ovdje 2 healerice healaju Wizarde, ono stvarno i stvarno je to čekaj. Uništilo je ovdje healericu. Dobro, sviđa mi se ovakav napad i vjerojatno ću još snimiti ovako i nekad uživo, jer ovo vam sad samo pokazujem replay. Jer stvarno su super ove trupi, mislim da bi mogao puno jače sela destrojati. Jesam, napadao sam po Town Hall 8 koji bi imaju Archer Tower level 9 i uspio bih uništiti 2 zvjezdice, ali stvarno ono, dobre viliće Town Halla 8, ok. Uništilo mi ovdje Wizarde kao što vidite. I gledajte, ja uopće nisam iskoristio drugi rage niti healing, ali onda sam, jer mi je dosadilo gledati kako ovi spori Wizardi tu dolaze, ću sada ovdje staviti rage. Evo, ja mislim da ću sad tu negdje, da, stavio sam tu rage, stigao bih ja mislim bez rage jer je bilo negdje oko 30 sekundi. Ali svejedno sam stavio rage za svaki slučaj, zato što mi se nije dalo čekat. I tako, dobio sam u tom napadu 26 trofeja, jako dobar loot, 180.000 gola, 759 dark eliksira, 69.000 eliksira. I kažem, to je bio dosta dobar napad i vjerojatno ću, već sam rekao da ću snimiti takve napade. Uglavnom snimit ću još i video sa Clan Warom i tako. To je bilo sve za ovaj put i